Syuting langsung. Ngai ibadah. Gitu jadi dulu baru. Beda ketua kami nanti. Selainnya lagi petugasnya mana lainnya? Ayo. rekan. Pegang banyak tali. Agak di tengah-tengah ya ini kan. Bantu. Ya siap. Di itu. Kala. Masukin dulu belum pasti itu. Nah, bikin deh. Berarti 3. Kameranya bagaimana? 2 aja. 2 cukup. Berarti dia udah di ujung tadi. Sana Udah sini aja. miringan dong. Ujung kuning aja. Pas. Tahan ya, tali ini non. Ya. Angkat kayu. Tarik kayu. 1, 2, 3. Tarik kayu. Angkat. Tarik terus. Ya, turunkan pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Alon-alon asal kuakon. Pelan-pelan. Rata. Ayo tuh halak ko ning benar kahit ano. Kurang ke pinggir sana. Ya. Depan kurang. Ini udah, ini cukup. Cukup yang itu. Ini dikit. Hop, kebanyakan. Hop, ya, sip. Ambil talinya. Enak sama. Sisaan. Yang cok. Cok. Langsung ke pinggir permanen terus. Ini menitnya. Dilap. Mana? Pacul 1. Iba gunung-gunung, Mak. Nah. Aman ini kan? Jadi mulai tema di tuata kamang dot amuinang hita na pungu di son tong dot akason nami sen huria mu bona ne shot nami ngaboy ta uduti ulot tadi udenon Nauli am. baik ma ta uduti ma ulot ta cara patuan ni opung mika baru sinagaon di udenon parjolo mahita marede
Oh iya. Sonang mamodo marede tesan bukede nomor 336 ayat sadalah tendeom ma. Sonang mamodo onang matuai namaradi sianulaoni Martua doakan amate marhite ite tuani olat nyon olo nina to di parbadiai asa maradian nasida sian akau laonna ay namangiu tu nasida do aka naniula nasidai. Amen. Ale gloria borusinaga siantano do permulaan ni dagingmu jolo mulak may tutano alai Tuhan debatado nama no paho do Tuhan Yesus Kristus na palua ko do todi porbadia naman joho Tuhan uluan na sorasuda ima na mga ramoti orbuk ni baik kem pay maro ari parpudi ari haheheon na balgay. Amen. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo debata na puna hami ro di sudeng ngolu nami. Saya leo mahiras ni roha di hami. Asa manokto kay marlas ni roha pa mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tutangamu mato di nami dohot daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Saya leho mato di mi manugu-nugu hami. Asa diramoti hami. Molo ubolo sami rura nilinggoman ni hamatiani. Asi maroham. Saya pamasuk mahami sogo tuha sonangan nasud denggani. Amen. Maredehita. Hehe do muse pamata kota dia mata udah tema. Hehe do muse pamata kon siang Suang mangolu bahelon dito aku haleluya haleluya tapauduk rohanang pikirata martangiang mahita jalalas mahita mandok tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang. Saya pinagbadia magawarmo. Saya Roma adatamu. Saya malamon ni roham ni kon somon di Banua Gijang. Leher matami sadari ng luan siapa. Sesa madusa namin sa upanesa namin. Nilusan dong at namarsusa to kami. Una kami ito yung patujunan. Kedua mahami siya pangako. Ayaw na po na marajaw. Luhot aguguon. Roli hasang ako sa liling-nililing na. Paudo kamu maroha ng pikiran mo na. Jalo hamu mapaso-paso ni Tuhan. Asin niroha ni Tuhata Jesus Kristus. Olong niroha ni debata ama. Nang parsaoran ni Todi Porbadiama. Mamparguguy nasa marhabot ni roha. Amen. Maredehita las disok kita madabutano mardonga kata ni debata las diuduti manutuk batangon. Maredehita. Say masih paidaan. Say masih paidaan. Dona poseai. Dosa hati lakana. Tuhan saudari. Tuhan sonangani, Tuhan sonangani.
tabe dong monari tabe. Lemay. Antong di tikyo pinasa ma tu bay dua. Nasa dua amat. Jadi patik itu mo. Mulai tema di hamuan ama nami pamila terlumubi pada nami naro siang hingga pai. Mulai tegura pasal nami ama sengkia mah aka pasu-pasu pun nila muna Tuhan terlumubi tu tong keluarga saya martinang martebatai tatulus may di hami mula pe amun non san ngananon debatama magdanganemu sahat dengan namun saya bakal angke tong mang stam yang kita mang yang giat pas kita dok katingo mulate madi kita lima sakai itim dia. Jadi sokoni melati mah dihamuna tuamu amang siahan asuton nami apalagi kon rope hami amang mangalep kata penghiburan tutu naneng ro babu hami petikin nami amang melati mak. Oh lama belata mang Horas meta. orang Isa naman hulong miroha. Isa na lumurohan na banar. Dia minta dari sini apa? Nap. Minta tiket. Ano mangoppa hobe? Tinggal makan. Sonong mo. Siapa lagi yang ingin? Abu. Palilil kalau kamu mengisir lo. Pung gitu. Jauh-jauh lihat Mikaya Pung gitu. Ini Pung bilang jauh-jauh ya lihat Mikaya. Dari jauh aja liatnya Pung bilang. Oh, udah. Punya mata lagi. Kau coba. Marsuak mak. Persuat mak. Keluarga inti mah olah semas. Tolong memang bebas mana. Tanggung marsuap dan iya senon. Asal maho na percikan na buhi. Unangin pari di ho HP mo. Mana ini jadi datang. Mari hidup Pak. Marfoto biasanya marfoto.